okurugirira RDC imekatera turi abagenyi hariho project ya government yona no kutandika mu district omujwecerwa wa government atari kukimanya kandi nangwa nabebembezi hamwe n'abantu kamba ba stakeholders here of this sub county baba bari abari baburenda n'intambara n'abarana mukangife n'ababuza what is going on. Bamwari ba kansara bagambire RDC ngo bone baba bari aho bareba za tractors urukore nguto batari kumanya hizuru kuruga. We are not involved in monitoring and even not knowing what is going on. Atkunoja muna yakwagambira abantu bakayezere mu mwe ari no shara make sure side road wahigura cyangwa mizigijaga kumuki side road mpaka hamujemo. Ahantu ho RDC yatabukire engineer wenguto abwambarara bananuka William ubwo ari kumubuza kasiona kahindo marketing government ibyo yane ko Mr. RDC atwe n'umuntu tija herizoba umuntu wahanuye wabaro wabe naza kumanya mu government gateka miliyoni 200 aruwa naza kushimanya nishi nakimanya atatamugambi nabwanyuma RDC hamwe n'abebembezi barambwire nguto zimwe mu district yambarara kandi bashangire ngo bamwe aha abantu baburijo nibashishe nguto barukukinga imifurege yo kutwara amizi ece basigere baragira bemiruka okutaho buryo ati watu wahitampata the government spends money uzukushangushanga tugaruka mu gutabanza RDC ashoborira obuzibo burukujar ko mu bakozi ba government okukora project za government bweshereke babiri bakisheshereka mu number 1 ba engineer ushangana bakoze sesente kandi nibogaruka bakagaruka bakiyo supervising ushanga sente za government n'abasiriya zitakuzura mu rwego ahubwo kuba umuntu natakumanya no kumurumugu nuko sente zingahe engute zakozerwe zitigwirweho mu butongore ezitabwire RDC no rwa kilomita 10 no kurugahari 12 akorasi ibanda road okurabira bubare rukagitari nkaka stage achiyenje bushenyi road orwamazereho miliyoni 29 hamwe no rukuruga kashaka akorasi kilomita 21 n'ecweka okurabira mugarusya rukagito mu rwabwizi bwera buhweju omurwanya mahembe town council ormazereho miliyoni 35 n'ecweka. Abwa TV West and Evans Taremwa Omurimbarara district.